Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunada. Nasaya at tibanag mo, no aramatem ti cellphone mo iti umno. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Mami! Mami! Ano da jay? Ni do na matyag pukpukaw. Mami! Ano nga ti pukpukaw na? Denggam analaing a. Mami! Ayan mo, Mami! Mami ka no? Adaya mami na. Nanang matyam mo, kat si kaday ta. Aguray ka man. Ang mga nagdram-drama manan. Apay aya dona. Apay ngagpukpukaw ka dita. Imawag ni Tita Janet, Mami. Di kabsat ni tatang mo nga day di Amerika. Wan, Mami. Mangipawit ka no iti kwarta. Ay kat nagsaya aton ngay. Tanay, awanan ti maigatang iti bagas kan buggoong. Ala, igatang mi iti gadget mi, Mami. Anya? Ay, saan ang mabalin? Ado tinas ka na paggastusan. Saan aday ta gadget adagita? Kasaritam nga mi ni Tita Janet, Uray saanan nga gipawit no igatang laang iti gadget. Mami! Dinakman awagan iti kasta. Mami ka no. Ay, nakararte ka talaga si Kadona. Kuna ni Tita Janet, Mami kano tiyawag ko kada kayo. Tapno social kano. Ay, adulamin. Bak nang laang ti mauawagan iti mami. Oh, Jan, agdrama ta Apa nga drama ta? Tapno igatangan datadanan ng kantatang iti gadget ta. Anya nga iti aramidak. Agin sa sangit ka. Si Kangay. Anya ti aramidam. Agsangit akmet. Pudno nga agsangit ak. Sige. Day tamot lagayam. Umay dito ni tatang. Ay. Agbilang akiti talo Agdrama ka. May isa, dua, talo. Ay, kapay. Nasakit man ang tingipan mo, isong agsangsangit ka manan? Ha? Sumumpat ka Sana nasakit tingipan ko. Kayat ko ti gadget. Anya ti bagbaga to'y adim, doon na? Apit agsangit kay mutan? Igatangan na kami iti cellphone mi. Ayan ti igatang tayo. Adakwar tayo? Anday pawit ni Tita Janet. Asinaw, tinangibagang aday pawit na. Kinasaritan nak ngamin. Ngam sana kayat ni Nanang. Tapay ka no, adi na kaya? Diyak mo Alala, kasaritak to ni Nanang yaw. Ayos. Hoy, akin sa sangit kalata. Di ka umisang. Takanumot ipawit ni Janet, akwarta ba kahit? One, igatang iti bagas kan buggoong. Igatang kanumot iti gadget dagiti ubeng. May sakamot nga agraraman alaklakayan. Tanya ko mati maitulong na day ta gadget kadakwada, ha? Di nak itudo-tudo Anya ka mateng? Awan ti gumatang iti gadget. Ay, sapay plano ka gumatang mit ko ma. Agbibisin. Amawm ti ag cellphone. Nalakalag mit asursurun day ta. Ay, agtal na ka man. Ay, maturog ak man laangan. Tamasapak pa yung mapanaglakoy ton bigat. Nay, Maray, nagsapa ka man ngayon may naglakaw. Adun tinalakok. Danda ni maibusan da ito'y lakok. Apay, napanamaya, Maray. Napanak nagsursur, Maray. Kat, nakapaibus ka. Adamot basit Ayun gaya, Maray. Amam, nakitak mo't dagiti aga amam ijay mo. Anya? Nilakay mo, kadwa na dagiti dwa nga anak yaw. Anya di naramid da ijay mo. Kaslag pilpili damot iti cellphone. Anya? Adamot gayang kwartayo. Kunam nga awan makukwartayo. Impatuloy ni ipag ko a Janet day jay. Spoiled namat kami dagiti kakaanakan na. Jack kumakayat amadaan da iti cellphone. Tasumadot dalaag. Bay amaray. Day tamat nga minti uso ita panawang. Anak ko, suruan da tumamait no kasano nga aramatan ti cellphone.
Ni manang doon na ti pagpasurwam. Ay, suruan nak to man doon ha. Mabitla ang tatang, ta ikabkabisadok pa ilaang ti cellphone ko. Ay, awanan ati mangisuro kanya. Ni nanang doon ti pagpasurwam, tatang. Amo ayan ni nanang niyo tag cellphone. Nay, maray, adan di paglugan na kajip. Agawid ako. Angam kasano ka ngay? Ay, awan pa'y nga rod nila kay ko nga umay mangsukon kanyak, mare. Ama ano na perdimot na di tricycle me. Nay, kasano ka ngay katrabieng? Ay, wan nga rod, mare. Sapay agar arbis. Ay kat makilugan kan akada kami. Saanan, mare? Orayak laangan nila kay ko. Ala, si kati makaam mo, maray. Umuna ak nga rodan. Agkita tantumanan dito'y palingka inton bigat. Ay, sayang. Naaba ka kaon. Ay, Hoy. malublo batak din. Ayan tay charger nan. Eh, diyak mo Di mo damagan kanyak. Ala, rabi mo't kaya man. Oh, apay no rabiin. Ni nanang, masapula sukunan ni tatang. Yung kaibagakan ni tatang Nagsalot ka talaga. Tatang! Busy ak ngagbuy-buya iti cellphone ko. Ni nanang ngay, Ay, mong gayam. nasipngatan. Ay, malaalala tayong naksukunan. Anya ti inararamid mo? Apay nga itakalaang? Agwa, narabyanak nga rod. Amumot anas kan nga umay naksukunan. Nagrigat yagla ko. Dinakpay umay tulungan. Agura man tagibagkatak iti yawit ta. Sao kala sao. Awan pa'y nasaya at nga aramida mo si ka. Laki din. Agi karga akon kadag iti yawit ta. Ay, lakay. Apay nga awan pa itimakan. Awan aya. Linukatak amin ng akaldero dito'y kusina. Nabanglasan pa yan, may sa akaldero. Mabitlan. Dona! Anya ayat inararamid yung aga-ama. Amuyo mo at arabiin, awan pa ila tinailuto. Busy kami. Busy iti anya. Agkating kakita na, dagita anak mo dyan salas. Paiman. Ay na, nagmayatan ti biyag yung agkabsat. Nanang? Mami, Agsel-cellphone kayo adwa na kaunat, dagiti sa kayo. Ni manang ngamin. dinakmot pa basulan na. Anya nga, iti kanan tayo ita. Ala, agkuti kayo ditan. Inked luto! Ay, anya kat arurod kun mare. Mahay bladak adi na oras. Ne, taapay maray. Agasem, nasangputak idirabi idagiti anak ko nga agsel-cellphone. Rabiin, ngam awan pa'y naluto da akanan me. Ayan, dinabisinan ka. Kat nagapapuradan nagluto. Gagangay amaray, tadda nga rudon cellphone da. Isukat da itaje kunak. Ano maaddaan da iti cellphone, sumadot da. Pudnot ako na maray. Iso adagiti anak ko. Ilum-lumang ko ti cellphone da, tapno makapag-module da. Oray mo't nila kay kumare. Imbes ko mga umay naksukunan anasapa dito'y palengke. Anyat oras nga'y asinukon na ka. Rabiin nalipatan nakmo't gayam nga umay sukunan. Anya launa yun nga'y tinararamid na to, nalipatan na ka. Ay kat nag-cellphone mo't mare. Ay, daytan tirigat na maray. Ay, nagapa kami manan Sige, aglako takitin. Madamdaman tumanin nga agin nistoryata, maray. Mapanak aglakon lakay. Itulod ka pa'y? Kat anyangay, awan mo't sabali apagluganak. Damdamagak lang Ibagam ka dagiti ubing nga aglabada, tanay, nagadon timureng da. Uy, ibagak. Saan manan adi agsel-cellphone ti aramidan da Laglagi pam tay pagsasaw ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramatem ti cellphone iti umno. Uwan ka di. Saan manan aday tag-cellphone ti aramidan da Wen, di ka kadiagdanag, bakit? Uray si ka, agtrabaho ka mat.
Jay garden mo, di mo pa'y namulaan. Mula akto ka di. Di mo liplipatan, anaskan asukunan nakinton malam. Nangag mo Malam, saan arabi Wen ka day. Alas 5, adakto ijayan. Alas 5 impunto, Samson. Dona, Jan. Tumakder kayo ditan. Ni manang duna Ni, apay asyak ngay, sika. Madama pala ti pa nag-research ko. Uray siyak mat. Madama ti pa nag-research ko. Mag-research kayo kung nakadumog kayo matado Wun, tatang. Kastoy mata talaga ti stel tag-research. Aglaba kayo itimurang. Iso tibili ni nanang yaw. Madamdaman ton. Lagpasag pa ito raramidag, tatang. Jan. Madamdaman to, tatang. Na. Ag-research siyak pa'y. Ni, Mare, day tamad gaya man nila kay mo. Wan mare. Nasapa man anang sukon kan ka ita. Ong takgayam. Kabutang nakamot atalagaan niya, Mare. Padasan na ati agsadot-sadot. Tamakang kanyak, mare. Ala, si kati umuna nga agawid ita, taawan pa'y matya pagluganak ajay. Nasapa ka naglutit ipang rabyan to bakit? Iso di ka nagriri Ni, agririri ak ayamat. Mangantay nga ro doon. Sige. Nay, anya nga iter aramidon dagita anak talakay. Jan. Dona. Na, mangantayo lang arudon, nakadumog da pay laang. Jan. Dona. Aguray man. Bayam asyak tiyag sa ulakay. Jan! Nanang? Dona! Mami! Anya kay matan. Apeng agbugaw kayo aya. Mangantayo lang arudon, nakadumog kayo pay laang agsel-cellphone? Imbes nga agkarkararag tayon, tamangan tayon? Agresearch sak. Awan ti ag-research, numadama ti panangan. Sige, idulin nyo, dagita cellphone nyo. May salaang ti sao. Jak ulitanan, timbaga. Hintay dulinan. Sige, sumaruno Aglaba kayo. Naurnungan kayon itimurang, or orayan nyo ket din. Asyak ti aglaba? Saan mo't, mami? Di mo man ruwaman nga awagan nak iti mami si Kadona? Saan tayo abak nang kunakmanan kan ka? Kaano nga makaselfon kami? Manipod ita, adan oras ti panag-cellphone. Numalpas amin at trabaho, sa kayon to ag-cellphone. May salaang nga oras iti may sangal daw. Ha? Apay ngay? Dayta tilintag dito'y balay. Iso anaskan asurutan nyo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramaten ti cellphone, iti umno. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.